तौदोरिबा टॉपिक से क्लास 10 की केमिस्ट्री की लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन मकैदो डिस्कस तौदोइने न फर्स्ट अखोइना नैनदोइसि 2010 गिनिको असिगी ममांग मकैदि आई नैनबदि याहोंद्रे दुगा 2010 की का मरकता 2016 गुम्बा क्वेश्चन सही खरगिदि दुम अयोनसु वाले न फर्स्ट 2010 की से चैप्टर नंबर 1 की periodic classification of element की 2010 हंगिबा क्वेश्चन ने फर्स्ट सिदा to which group of modern periodic table does the element with atomic number 20 belong atomic number 20 होइबा element दुगी मागी group number हाइयो हाइबनि को औना अखोइना element अमगी group number से कमाइने identify तौगे हाइबा मतमदा group number नि को आइनि इरक्तोजि group number से कोइना फर्स्ट तौदोइबा पोचे electronic configuration इथोकपिरनि मागी then कईगुम्बा बैलेंस इलेक्ट्रॉन से सिना 1 नत्रगना 2 ओरंबा तारगदी ग्रुप नंबर इक्वल टू नंगी बैलेंस इलेक्ट्रॉन दुने खंगिको इन हाइजे नंगी बैलेंस इलेक्ट्रॉन दुना 1 नत्र 2 ओरंबा तारगदी नंगी ग्रुप नंबर दुगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन मानन है एग्जांपल होइना है सिदा सोडियम हाइरो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन कमाइनी 2 8 1 that means मागी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की 1 से कई वरनी सोडियम की ग्रुप नंबर होइने मरम मागी बैलेंस इलेक्ट्रॉन से 1 होइबगी सब मानना नंबर ऑफ सेल से नंबर ऑफ सेल सिना कई ताके हेबा मतमदा सिना पीरियड नंबर ताएबो यारे को सपोज एग्जांपल हुजिकी एग्जांपल यो सोडियम हाइरो सोडियम की पीरियड क्या है फर्स्ट पीरियड अमा लेरे सिदा सेकंड पीरियड सिना क्या थर्ड पीरियड और सोडियम से काय यारंगनी थर्ड पीरियड ते बिलोंग तोरंगनी पीरियड टेबल दा सुमाइना अन फर्स्ट की क्वेश्चन जे कोइना सॉल्व तोगे हारकदी सित येंगो एटॉमिक नंबर 20 हेबनी को 20 होइबा तारगदी कनानो से कैल्शियम ने खंगदे दुम आइडेंटिफाई तौरसु या नत्रगना ngasa दुमाइना 20 होइबा तार 2 8 8 2 सुमाइ रंगने अदे होजे एलिमेंट एटॉमिक नंबर 20 सिगी बैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या होइरा होजे बैलेंस इलेक्ट्रॉन से 2 होइरे सिगी 2 से अदु होइबा तारगदी मा ग्रुप नंबर सु कई होइनी ngasa दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिना 1 नत्रगना 2 रंबा तारगदी ग्रुप नंबर दुगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन गा मानने हमने अदु मागी ग्रुप नंबर दु कई तारनी ग्रुप नंबर दुसु इज क्या तारनी 2 तारने क्वेश्चन नंबर 1 की मा अमा खप्ता पीबने को नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ मेंडेलिव मॉडर्न का मेंडेलिव के खेना बदुनी इसाम सामबिदा अमना ऐसी मुथलगे को फर्स्ट की क्वेश्चन की से मुथलगे सिगी कोइना मेंडेलिव सिना कनादा बेस तौई सिना एटॉमिक मास दा बेस तौने अदुगा मॉडर्न सिना कनादा बेस तौनो एटॉमिक नंबर दने मॉडर्न सिना एटॉमिक नंबर बेस ने सिनी मागी मेन डिफरेंस आई सम ना हायरमी को इबदी लोइना साना सादो इरो नेक्स्ट क्वेश्चन दा येंगो अइना पिंगने इरिसिंग जे 2010 ngakta ko what are the main limitation of Mendeleev periodic table haibni ko Mendeleev periodic table gi main limitation means magi demerit to ni demerit to ona sida magi limitation haigada ai point khara irake ko si natraga chu adum masana hapchen ba yai number 1 the position of isotopes
ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁ ꯑꯣꯐ isotopes could not be explained be explain ꯐꯖꯅ explain ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯂꯤꯞ ꯄꯦꯔꯤꯌꯣꯗꯤꯛ ꯇꯦꯕꯜꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁꯇ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁꯇ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯦꯟꯗꯦꯂꯤꯞ ꯄꯦꯔꯤꯌꯣꯗꯤꯛ ꯇꯦꯕꯜꯅꯦꯕ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁꯇ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯞꯁ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯑꯍꯨꯝ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯈꯛꯇꯗ ꯕꯣꯛꯁ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯈꯛꯇꯗ ꯁꯤꯗ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦ ꯇꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯈꯛꯇꯗ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯄꯣꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ increasing order of their atomic mass ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯂꯨꯔꯤꯌꯝ TE ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁ 127 ꯁꯤꯒꯤ I ꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏ 126 that means increasing order of atomic mass arrange ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ 126 ꯁꯤꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ 126 ꯁꯤꯅ ꯀꯣꯜꯂꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯃꯤꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁ 79 ꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯀꯣꯕꯥꯜ ꯅꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁ ꯑꯄꯤꯛꯄꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯏꯔꯦꯕ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯈꯩꯅꯦꯕ ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯈꯩꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯏꯔꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ 2011ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ 2011ꯗ what is the basis for classification of element in modern periodic table modern periodic table ꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯗꯣ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯅꯝꯕꯔꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ describe the essential feature of modern periodic table ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ describe the essential feature ꯃꯥꯒꯤ essential feature ꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯄꯦꯔꯤꯌꯣꯗꯤꯛ ꯇꯦꯕꯜꯗ 18 vertical column ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ 18 vertical column 18 vertical column ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯏ groups ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ 7 horizontal row ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯔꯠ ꯗꯦꯟ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯔꯛ 5 ꯄꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 1 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯜꯀꯥꯂꯤ ꯃꯦꯇꯦꯜ ꯀꯧꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯑꯜꯀꯥꯂꯥꯏꯟ ꯑꯥꯔꯠ ꯃꯦꯇꯦꯜ ꯀꯧꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯗꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 17 ꯍꯦꯂꯣꯖꯦꯟ ꯀꯧꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ 18 ꯅꯣꯕꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯅꯔꯠ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯧꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ 16 ꯆꯥꯔꯀꯣꯖꯦꯟ ꯀꯧꯏꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯩꯗꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯒ 2ꯒꯅ S ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯀꯧꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ 13ꯗꯅ 18 ꯐꯥꯎꯅ P ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯀꯧꯏꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯩꯗꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯥꯔꯛ 5 ꯄꯤꯕꯅꯤꯅ ꯅꯦꯛꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2012ꯀꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ 2012ꯇ 2012ꯀꯤꯗ the second period of the modern periodic table is the element aluminum कनागा chlorine गने to which group do they belong हमने और aluminum हायरगदी इंगसाइदो aluminum हायरगदी atomic number 13 ने कमाइन इनी 283 यारेको अगर इंगसाइ हाइबद कहौरे ngसाइगी group number identify तौबु मतमदा नंगी balance electron दुना 1 नत्रगना 2 ओरंबा तारगदी नंगी balance electron दुगा group number गा मानगने हाइबनी अदुबु 2 दगी हेलंबा तारगदी नंगी balance electron plus 10 तिनचिलोबो suppose aluminum हाइरे होजे क्वेश्चन की मतुंगिना 3 तारे मागी balance electron 3 means नंगी ngसाइ 1 नत्र 2 दगी हेलंबे औदि मागी group number से क्या गा माननी 10 plus मागी balance electron 3 that is क्या तानी 13 ताने चप मानना क्लोरीन हाइरे क्लोरीन की क्या नो सब
atomic number 17 ko ana kamai rakani 2 8 7 sisu 1 natra 2 dagi hengirame ana magi group number se kya ga manani 10 plus 7 that is 17 sumaina sina sigi pawgi part ni. Then question number makha tarakpada question continuation that compare their atomic size of electronegativity value haibane ko koina magi atomic size ka electronegativity value go yengdoine auna sida koina kari khang ai rough diagram am yelake ko periodic table gi. Suppose sinangi modern periodic table dune hairake soide le sina 18 ni ko sina 17 sina 16 sina chumaina ado aluminum ga chlorine ga haibane ko auna sida kana lerangani sigi first column first pair je boron leramani adu hek makhala kana leidun aluminum sigi sum lakpana swaida chlorine leidoini yare ko koina kare khange ode sumaina down the group tawu matamda atomic size increase neba atomic size increase neba aduga somda along the pair chappa matamda di atomic size decrease neba anu nangi chlorine ga aluminum siga atomic size kanan henmam thoi aluminum sina atomic size hela neba anu aluminum sina atomic size tadi kaitoroni aluminum sina chlorine dagi helani yare ko then electronegativity sidi nangi periodic trend da kamain chat ke ba matamda sigi down the group sumain lakpa matamda sumaina down the group lakpa matamda electronegativity is decrease neba aduga sumaina along the period chappa matamda di electronegativity increase ni adu kanan helani chlorine na ana in terms of electronegativity dadi chlorine na aluminum dagi helani yanare ko then next question da makang taro state the nature of their oxide havni magi oxide ki nature koina kari khangi metallic oxides are basic in nature havni ko aduga non metallic oxide are acidic in nature havni chlorine sidi kanano non metal ni adu magi oxide to di kana oirani acidic in nature oirani yaningi ko then aluminum oxide sidi aluminum sidi kanano moidi aluminum ki oxide Al2O3 sidi kanano moidi amphoteric oxide ne amphoteric oxide means base oina su work to ngamba aduga acid oina work to ngamba oxide ne amphoteric oxide ona aluminum na amphoteric oxide form tawni aduga chlorine na acidic oxide magi nature do acidic character change ne then aina sida green na irising sina 2013 gini yenga si 2013 gi jemu question da x in x is an element of group 2 of the periodic table how many electrons are there in the valence shell of the element hamne ainga sai do valence electron sina valence shell da leiba electron du kai gawe khona valence electron du na 1 natra 2 oiba taragadi nangi group number duga nangi valence electron duga manana hamne hauji magi group number 2 da lairamina magi valence electron kya lairamgani 2 lairamani on answer da kya hoini 2 valence electron oirani yanare ko then what is metallic character haibani sidi samsami the tendency to lose electron du kai kone khona metallic character sidi chinamu tendency to lose valence electron du kai koi metallic character yanare ko then question number 2014 dong lo 2014 gi question number 9 sida atom of element A B C D have 3 11 17 and
20 proton haire element belong to the same group haibne balance electron manarba ode group amta da ta thoini ko ona yengo e haiba sigi proton kyano akoina khangi atomic number ga number of proton ga manai ko ona atom element e sigi proton se 3 proton ona kamai irakani 2 1 that means one valence electron then 11 hairo b gi 11 ni ko 11 sidi kamai irakani 2 8 1 audi moyani si yengo moyani si kai dore valence electron manar audi moy si group amakakta da pullani next element c gi hairo c gi na kai haino c gi na 17 ne ko c gi 17 ne de kamai oini 2 8 7 aduga d gi na kyano d gi na 20 kamai ini 2 8 8 2 audi question number 1 roman number 1 the element belongs to the same group haibne chap manaba group masen da tab sikana tani a n b tarani next question the element that belong to the same period haibne period te nga sai du kanan ta ke number of cell object sidi yengo sigi b sigi cell kano 1 2 3 cell ahum sigi su cell kano 1 2 3 cell ahum odi answer kanan tani b and c heaviest atom among them haibne heaviest atom among them khwaidagi lumba kana hoini suppose sidi yengo a means atomic number kyano 3 means lithium ni then 11 means sodium si group number 1 that lithium ni makhala kana laini sodium leidoini then chlorine hairo chlorine kaida laini chlorine china sigi sodium gi mapa da per chap manana kaida lerangani som the extreme right leidoini then keno 20 means calcium hairo sodium hek mathang da kana laini magnesium gi makhala kana lerkani calcium sumai leidoini ade koina khangi down the group the atomic size increase tawi along the period na atomic size decrease ni ade kanana khwaidagi heaviest orani nangi calcium sina orani calcium means kanano nangi d do na answer orani sumaina next 2015 namu yeng what is Mendeleev periodic law haveni Mendeleev periodic law haraga de koina properties of element are the periodic function of their atomic mass haidoni ko adu eu haveni then what are the merits and demerits of Mendeleev periodic table hangmani sidi magi merits haraga de koina sigi Mendeleev sina some element ki atomic mass khar correction torambani ko aduga mana kaisu thamame koina element khara gi gap khara thamame ba adu gap sing do kana kana tholam ika boron ika aluminum ika silicon gaido adu sing do kana ngakta magi merits ngakta ni adu demerits ti nga sam last year sahi amagi question da dum yawgrami ko iba matamda then why is modern periodic table considered to be an improvement over Mendeleev table nangi kari Mendeleev tagi improve tawrisi tawbagi maramsi karigino haibani yanare ko audi ngasai demerits to the Canada demerits lagi isotopes the mamni atomic mass the arrange over isotopes the problem lai adu modern periodic table the atomic number the base over na adu singdo pulap lagi tiaba adu singdo ni kana magi improvement haibu next 2016 gi lai tramina 2017 dong last 2017 arrange the element sodium magnesium potassium chlorine and sulfur in order of their increasing metallic character I mean how is it yung said mana si nangi rough diagram of modern periodic table ne sida sumana down the group tawu matamda metallic character kaidawi increase ne aduga
along the pair chappa matamdadi metallic character kaidawni decrease ne MC means metallic character in samna ibeni ko on periodic table amada sodium ma hangisi kana no sodium ga magnesium ga ne odi sodium se lerani then hek thangnana group number 2 da magnesium lerani then sodium hek makha da kana leini potassium leini then sigi sodium magnesium sen leiba pair chida kana leini sulfur lerani then kana leini chlorine odi metallic character increasing order havene kwaidagi metallic highest metallic character ji kanan chelani potassium na chelani kwaide lowest na kanan cheni chlorine na odi increasing order to chlorine then kana laani sulfur then kana laani magnesium then sodium then kana gi potassium sumai gada yanare ko then makha tarakpada which of these element will form the strongest acidic oxide havene aude koina oxide ki character se nainaba matamda down the group the basic oxide ki character se increase neba basic character of oxide increase neba down the group sumai kuma pu matamda adu along the period di basic oxide ki character decrease neba that means acidic oxide ki character increase ne ona kana gi oxide na quite strongest orani extreme gi sigi chlorine sigi na oirane maram de mana extreme right ta leramina yanare ko next 2018 da mu law 2018 da ko 17 to 18 da what valence will be shown by the element having 16 proton in its nucleus having 16 proton laidweni ko 16 proton 16 proton means 16 atomic number 16 means audi kamai irakani 16 no but 2 8 6 then class 9 gi matungina balance kamai di samna kamai holi kai gumo nangi balance electron na 1 2 3 natragana 4 number taragadi nangi balance electron dumak balance oigani hai aduga 4 dagi henba taragadi nangi balance putopu matamda 8 tagi minus to hai audi hoji balance electron kya leire 6 leire audi magi balance du kya ga manani sidi aina kitang koina tapagi ni ko isam samjila su yai 8 minus 6 that is kya tani 2 tane yare ko then question number 9 gi sidi yengo element A, B, and C form a doubler trait havene a doubler trait ki matungina kamain hai nangi extreme anindar leiba element singdugi atomic sum of atomic mass tugi mag average tuga middle element tugi atomic mass tuga mane havne ko awna hojik yeo awna puthoi ji kana sigi x ne puthoi ji awde sigi 7 ga plus kanaga x ki magi average hai divided by 2 siga kana mana deba 23 ga awde x solve toro x equal to kya tare 46 minus 7 that is kya tare x equal to 39 awde 39 means kanano atomic mass 39 taba is potassium ne atomic mass 7 taba means lithium 23 taba means sodium then potassium na kya 39 awde thus the trait also exists in Newland octave Newland octave tasu exist over hangoni tawi haini ko amram selai tu Newland octave tasu selai lithium sodium potassium selai ona yes haidar then next question amu yengase isi mutlage ko next question nitrogen atomic number 7 and phosphorus atomic number 15 belong to the same group of periodic table using the usual symbol describe how nitrogen will combine with phosphorus to form a simplest compound give the name of the compound compound si kanano haiba matamda moin form tawdoi si PN ko PN hara form tawdoi ni mamingna phosphorus mononitrate phosphorus mononitrate kamain form tawni adri yengasi ko phosphorus haragadi
configuration kamain e 285 maramde atomic number 15 oibagi adi akoina element si combine to kai ne ai octet tana means 8 electron tana bane na magi structure yekpa matamda kana khakta ye valence electron khakta na phosphorus haina se lai magi valence electron manga ni ko ai sidi yege dot na 1 2 3 4 5 then nitrogen haragadi kya no 7 that means kya wani 2 5 or the nitrogen sina mu se lai mai valence electron kya no manga 1 2 3 4 5 audi sigi nitrogen sina han nipan tan ge haigadi hanagi manga ama leire aduga phosphorus ki ahum ji loksilani yare ko chap manana phosphorus ki manga ama leire already masu nipan tan ge haigadi nitrogen ki electron pink na represent toibasida tisu loksin ba mathau tayaba ona kamai form torani ngi sigi electron makai sidi moani share tawra form toyini that means covalent bond orani on structure to sumaina la ani yare ko next 2022 da mulai sahi khara de dum amana promotion laigre to question amana phangdre ko ona 2022 da direct lao which element was called ika boron by Mendeleev city yam lai re ko ika boron haraga na kai kawi ika boron haisina khoina hojik modern da scandium dune yare ko aduga knowledge ki oina ika aluminum haraga na kana kawi khoina ika aluminum haraga na gallium bu khangna rami ko aduga ika silicon haraga na germanium yare ko anang answer kana ta ani sigi scandium ji next question the atom of an element X has 13 proton nana 13 proton haibaga nana khangno ji kana no aluminum ne khangadaba predict the group of X in the modern periodic table or 13 proton ji aluminum ne khangdra jung sa dama ito 13 means kamai ni 2 8 3 audi sigi valence electron du kya de hengare 2 de hengare 2 de hengi bataragadi magi group identify tawbu matamda kamai tawne 10 plus taw haibni ko ona group number equal to kya tane 10 plus 3 that is kya 13 yare ko then name the element present in the first pair of the modern periodic table am sidi yam lai kana kana wani hydrogen ga helium ga wani maram de nagi periodic table rough diagram sumain tawbu matamda sida hydrogen hadaga sida kana irangani helium irangani ko ana fare asigi de sibo lo silasi ko thank you